Hola, Capillo, el welcome to my naš dokument željanje i moramo potražiti button. Znači, ovdje imamo po 4 buttona, to je 3 buttona i jedan od toga. Ok, mislim da mogu biti ću spektativno ovo. Click here. Ne, to je social media. Nisam čitao da piše start. Znači, piše general info, to je jedan. I ovdje piše start. Action card, probamo forest. I za početak ja mislim da će mi biti lagano, što se ti daš? Hernando! Što će negdje biti land? Imamo što moguće. Što je ovo? Šta je ovo? To. Ništa. Tu definitivno ne ništa. Ovo je prvi level, ja već nisam našao ovaj dubno. Tako je da. Dobar sam. Ukidam. Iskreno ukidam. To sam samo šao ukiditi. Poništio sam malo greša i... Ali evo ovo će biti tu. Ok, prvi level je gore. Level 2. Ja sam kuću. Ajde, pomoći. Ja se pravim ovako, da smo podcast sa Albanijom, to se poslednje nekako. Evo ga, našli ga. Nisam ga to strašno ustojati. Evo ga, vidi, evo, plaža. Plaža, kako imamo ovo? Imamo za sada da ne znam. Možda i ja tu ispod vode. Ali čisto sumnja. Šta? Ok, neću to postaviti. Čim je pokazali put, ja znam da je gore trup. Šta da pričam, ne znam. Ajde, nešto pričam, ali znam da pričam. Pa ne znam to. Ama jela! A ovo ne može baciti, to smo bili skužili. A možda i može posvođiti. Nema bolji kontrol. Evo! Evo ga, nešto sam ga. I sad smo uključili. Ali sad će biti problem. Šta piše 5? Znaš ti šta? Ti se tu vidiš. Ono nešto pisao. Da sam gledao. Ja sam nešto tu. Ok, nema ni tu, nema ni tu, nema ni tu, nema ni tu, ni tu, nema. Pa gdje bi to moglo biti? Da nije kući možda biti, ne? Tu često, ništa, tu često, ne, ništa. Na drvetu. A pogledaj koliko mi je zastavno iPhone. Ja si pogledao tu. Će mi sad pisati. You to be stupid man. Stupid. Jer bi to moglo biti više. A ne, nije moglo kući. Ili tu možda. Ne. A, evo tu je. Možda reći desert. Ok, desert, ovo će biti lagano. Desert. Znam da je desert. Ok, vjerojatno na nekaj lokaciju. Misle.
Evo ga, nešto sam gledala. Već sad nije lagano. Izgleda zato što, kao što znate, mislim da ne znate, ali sad što znate, teško pronaći ovakvu podrećina, onda može staviti bilo gdje to dugme i tako da. I tako da. Sam spomenula gdje bi moglo biti to dugme. Ok, možda to i gore ovako. A evo ga. A ja ne dođem njega. Ne dođem njega. No. Ok, ovo nisi treba napraviti. Tako do njega. Sad smo u planini. Što postavljamo tamo gore. Evo možda se ne ide ovako gore. Što bi imeno smisla. Što treba svaki kraj. Evo, to je jungle. Oh my god, sada je najteže do sada što... Možda nešto. Evo mi nakon malo dulje stanke. Možda sam ići jesti. Možda mi će se tako protesti. Da li možda gore? A nisam kada se kako gore. Bako sad način se ne vidi. Glava ne možeš ga ni vidjeti. Maršu. Ne vidim gore. Šta piše? Kako se zove? A daj šuti, kako se... Murder of the duck. Šta? Duck. Šta si ti? Detektiv. Ne tu možda. Evo ga. Completely fake je ovo sve. Potom gledamo što se tu ima. Completely fake je ovo sve. Ja sam sviđa epizoda, dakle sviđa se da like, subscribe. To je neka žaba. Isto pa like. Da li to ima možda neko dume? Ne. Možda se potrebno onako. Jer to... Ok. Vratio sam se nazad. Mislim da je tamo na ovom trojtu. Ili na ovom trojtu, tako da ću se popesti i strašiti. Kada da se popesti? Ovako. I sada... Evo ga. Još jedan otuđena. I šta je nema dalje? Da nije to ovako negdje, pošto tu baš na tije sada dominica mala. Evo negdje ispod drveta. O, smiri se. Evo ga. Snov tundra. Da bi tu. Time set night. Zašto treba mi instaliram minicu da spavam? Ok, da mi je tu polinjaka. Ne, opet.
Daj, stvarno ubijem. Evo ga. Late. Zanimljivo. Okej, dobijemo štetu. Daj. Okej. Vidiš ti? Možda tu je ovako, ne. Tu ne. Sad stvarno ne znam gdje bi moglo biti. Neću više čisto, znači prošlo sam nešto. A ko tamo je nastao tam nije? Da nije to možda? Što tamo? Nijela? A da, čovječi. Okej, vrata. Nije to da se da vrata mogu. Šta piše? Aha. I sad bi kao tu trebalo biti dugme. Ja mislim. Ne znam. Tu. Nisam ja ovo igra. Nego... Imam predosjećaj. Da tu negdje. Pa gdje bi moglo biti to dugme? Ne. What? Zašto nema? Gdje je dugme? Okej. Tu se pense. Tako da ovako tu negdje. Evo ga, našao sam. River. Rijeka. Čim sad mi završimo mapu, to je skoro normalno. I da nije možda na ovu vodu uplatiti. Da nije, sve na vrhu, uglavnom koliko je koštica, tako da. Što sam je lopka? Možda to sa kamen? Nije. Tu. Pravda da nije možda kao onako prošle runde. Prošle ove. Tu ovako je nešto. Šta treba? Ljudi moji, ovo ne radi. Nema šta. Neka šutljivica. Ništa ne rešao. O, gledaj kako da je. Pušao sam. Pa gdje ga... evo to. Sada ga nije vidio. Ja mislim da je ovo zadnji level. Do 16, tako da. Evo vam tutorial i reći vam koja je mapa na kraju. Kako se zove, pa ako ćete igrati igrice. Ako ne želite, nema. Okej, da nije tu možda. Nije. Vjerojatno je tu da što imam stepenica, pa ne znam kao ima smisla da nije tu. Ne. Ne može ovdje ovako tu. Ne. Ne. Što je? Evo ga. I što se dešava? O, uspio sam! Prošao sam igru. Fora. Slušamo je. Okej. Ljudi moji, to je to što se slušao epizode. Ja se vam sviđa ako je obavezno stavite like. Pretplatite se na kanal. A mi se idemo nekog sljedećih epizoda. Pozdrav!